Botica. E como se chamaba o seu dono? Perfecto. E que era un boti? Pero que pasou? Que dicía moitas que dicía o Rabachón. E moitas cousas que non se poden dicir. Pero a xente o quería ou non o quería? O quería moito, verdade? Pero un día, o loro apareceu morto. Non se sabe se fora envenenado ou morrera dun empacho de biscoito ou de moitas lambetadas, porque lle gustaban moitas lambetadas, verdade? E cando non lle daban lambetadas, como lle dicía? Vaite dai! Lambón, vaite dai! E cando se portaba mal, como lle dicía Feijóo? Se collo a vara. Bueno, pois un día apareceu morto. E como estaba Perfecto Feijóo? Triste, así con esta cara. Como era a cara triste? Así, a cara triste. Pois, despois de morrer, o loro levou a enterrar, vale? Colleu Perfecto Feijóo, meteu o rabachonciño nunha caixiña pequena, tapouna e marchou, e tiña unha finca en Mourente, escavou o burato e meteu a caixiña co loro morto, tapouna e enterrouno. Pero nós non facemos eso. Nós o que facemos? Collemos un loro, disfrazámolo o loro para lembralo, verdade? Collemos moitas cores alegres e despois, cando o loro morre, levámolo a incinerar. Sabedes que incinerar? Ok, entón levo, túmpano nun sitio e botanlle lume e empeza a quemar. E quémase o loro porque morreu, vale? Entón temos que estar sempre moi tristes, vale? No, este loro non podemos quemar porque está aquí adornado. Pero en Pontevedra hai un loro moitísimo máis grande e que o van a incinerar cando morra, vale? Que é mañá, pero non podedes ir de coloridos, como vimos nós. Temos que vestir de negro e estar moi tristes, mañá moi tristes, porque morreu o loro, vale? Mañá non hai clase, e se queredes, podedes dicirle a mamá, a papá, aos avós, aos primos, aos tíos, que vos vaisen a Pontevedra, que van a incinerar o loro, e queredes estar. Pero non, pero tedes que... Non escoito, chicos. Atendemos. Mateo, se chove non o podemos queimar porque non a auga tapa o lume, vale? Pero se vides ver como se incinera o loro Rabachol, tedes que dicirle a mamá e a papá: temos que vestir de loito, de negro, ou roupa escura, o azul, o marrón, pero temos que estar con roupa oscura porque estamos moi tristes. A ver como temos cara de triste. Pero agora o loro está vivo. Entón, como o loro está vivo, temos que estar contentos. Así, con cara moi... así. Vale? Bueno, pois agora nos va a venir a profe... Pero prende el lume... Pero dentro non, prende el lume fora. Por eso se chove non se pode prender. En Pontevedra, hoxe non, vamos a facer unha representación de eso que vamos a facer mañana. Nos vamos a facer como de broma, vale? Entón, imos andando hasta o gimnasio, como se vai nun enterro, que hai que ir moi serios, moi esperados. Primeiro vamos a comer. Nun enterro, este é un enterro de
risa, de broma, ¿vale? Hay que ir caladinos, serios. Así. Vamos a cocinarse, ¿vale? Espérame. Cando cheguemos ao gimnasio, damos a volta con as profes e ao chegar aquí vamos a topar unha sorpresa. Que foi o que lle pasou a Rabachón? Que morreu. Pois nós vamos a facer como que morreu, non é verdad. Le vamos a chorar. É de xoguete, é un Rabachón que fixemos nós no cole. E ao chegar aquí, o velo morto, vamos a poñernos super tristes. E sí que hai que empezar a chorar, pero a chorar que meta medo, por menos así. E as nenas con esto na cabeza, vale? Primeiro, en silencio, hasta o gimnasio. Queriño. Y nos sentamos en las esquinitas de la alfombra.
Chicos, una sola y nos sentamos en la alfombra. Chicos, a la alfombra todos, venga. ¿Pero de qué son? ¿Os acordáis que en el cuento que contó ayer la profe María, qué pasaba con la pluma? Había una pluma mágica, sí, pero mira, ¿os acordáis que cuando miraba al cielo brillaba una estrella? ¿Os acordáis? En el cuento que nos contó ayer la profe María. Y le dejó a Bachol una pluma mágica a Maise para que lo recordara. Mira, a nosotros también. Ahora, vamos a cantar todos la pluma que nos dejó Bachol. ¡Arriba la pluma! ¡Arriba! Ahora, cuando miremos al cielo y veamos una estrella que brilla, esa es la estrella de Bachol, que nos dejó aquí la pluma para recordarlo. ¿Vale? ¿Os gustó la historia? Muy bien.